jer umirem sasvim za njih, jer umirem sasvim za njih, jer umirem sasvim bez te snegovi, divlji vetrovi, sakrite joj lik da zaboravi, da je ostavi, jer umirem sasvim za njih, jer umirem sasvim za njih, jer umirem sasvim za njih. Бидејќи Марино Туцаковиќ врши на некој начин влијание врз вас, освен Туцаковиќ. Да. Тоа се тие времења на експлозија на поп, рок сцената во Југославија. Кој врши најголемо влијание музичко врз Зана? Фурала се на Ким Вајлд за нанимание. Она е тела да изгледа као она, фризуру е намештала, облачила се слично њој, па у самом почетку на Лину Лавиć. Наравно да утицај другога иде на тебе, али сам поносен што смо аутори оригиналне музике, што смо као бенд пропутовали цео свет и снимали спотове за наше песме свуда у свету, од Рио де Жанеира, на Тајланду, на Куби. Мислим, нема места где нисмо били, на неком грчком острву које путовали смо јахтом неком кој нам е спонзор дао. Путовали смо 7 сати, тоа е British Defender јахта и снимили 2 песме. Сама сам и не могу више, која е Јелена пева. Значи, та ризница наших спотова е много богата. Има puno spotova koji su rađeni na dalekim destinacijama. I mi smo to prvi, tu mogu da kažem da smo mi to prvi uveli, tek posle su onda krenuli naše kolege da putuju i oni da rade te spotove, ali znam da smo mi to započeli. Знаеш, кога се враќам назад во времењава, бидејќи ние тогаш на радио или на касети, и сега имате А и Б страна. Сега младите не ни знаат што е А и Б страна. Обично на А се, нели, они... И на плочи исто, А и Б. А и Б, нели, обично на А се хитовите, она. Da. A B je bilo ono kao malo manje. Kao malo manje, Nisu toliko a praktično sите pesni se A jaki. znaš gde sam ja stavio Dodirni kolena? Na tom albumu. Bila je B1. Majke mi moje. A A1 sam stavio da bude Majstor za Poljupce. Tako sam imao neki trip u glavi da A1 treba da bude Majstor za Poljupce, a B1 da bude kolena. A Rukuje je kasnije? To je Nataša Živković, nisam pomenuo, ona je bila najkraće, bila je samo godinu i po dana i bila velika zvezda u našoj zemlji, velika zvezda. Pevala je Rukuj se, to je pobedilo na Mesamu, Stani Mišu Stani i Moj doktore duet sa Draganom Mirković. To je obeležilo njeno i zato kažem, svaka od njih je imala hitove koji su ostali i svako od njih može biti ponosna na to. To su bezvremenski, to su pesme koji će da žive i vremena. Hvala. Evo, Mislim naprimjer, da si u pravu. Dodirni mi kolena, Rukuje su ruke, Jabuke i vino, Vojna pošta, Vejte snegovi. Mladići moj, Vejte snegovi, Oženit će se ti. Nisam devojka tvoga druga. Nisam devojka tvoga druga i sad
Имаш вратим. ране, Ово тоа е, Све е неверојатно е тоа, каков опус е тоа да излезете и денес да направите концерт. Пази, kad izađeš na koncert, imaš sat i po do dva sve hitove. Mi imamo samo Da. ono što ceo narod tu zna. Nema Aha. pesme koje ne zna. To je na našem koncertu. To je jedna katarza, prosvetljenje, kada dođu ljudi i kažu pa ja znam svaku. Ček, pa znam i ovo, znam i ovo. To je fora kod Zambe. Го привршува муаветот. Да. Ние денес имаме криза на авторска криза. Затоа што одлепува затоа што ова се песни кои што стојат и по 50 години. И ние ваков хит денес не можеме да препознаеме, честни случаи, еден-два ќе се појават, меѓутоа тогаш тоа беше на таква машинерија која што создаваше неверојатна поп и рок сцена во Југославија. I bila su jako snažna imena, jer kad smo mi počinjali, nama je konkurencija tog momenta bila Bijelo dugme, Novi fosili, Magazin, Harima Tahari, dobro, on nešto kasnije, Plavi orkestar, Dino Merlin ili Plavi orkestar, kaže, da. Merlin. Pazi, ti treba se probiješ Da. kroz tu džunglu velikih imena. Ja sam srećan čovek, zaista sam srećan, Bogu zahvalan, da je Zana uspela da opstane i evo 45 godina bijemo najlepšu bitku na svetu, a to je borba za kvalitet, borba za publiku i ložim se, kad smo sedeli pre snimanja, ložim se na to da napravimo jedno, dva, tri velika, ozbiljna koncerta u Makedoniji. Ajde. Sačekaću poziv od naše braće Makedonaca i mislim da bi to bilo vanvremensko iskustvo za devojke, momke i starije ljude, bilo koga ko voli dobru muziku, dolazak Zane. Инаку овие хитови постојано се вртат по радиостаниците, овие безвременски хитови. Знам, Stiže Milova. Stiže Лова, па тоа е добро. Stiže Lova, Тантиеми. tako je, Tantijemi, da. Добро е што постои, што функционира тоа, затоа што mislim sada kod nas govorimo o Sokoju, Soko je to onako uspeo da zategne i da to postane baš onako kao što je nekad bio. Sad Sokoj ima dosta dobro i uvežbanu ekipu koja radi naplatu autorske. Жика, што ни недостасува сега? Што ни недостасува на авторите? Зошто се влезени во криза? И во тие ваши времиња имаше, што ја знам, војни низ светот. Па се појавуваше фестивалот типот на Вудсток, се појавуваше една авангарда, се појавува еден мал милион луѓе. Меѓутоа, вие и денес, кога сакате да се опуштите, ќе пуштите или светски хитови од 80-ти, или југословенските 80-ти. Дали се тоа златните години генерално на светската музика, па и на југословенската? Jesu, apsolutno. Pa pazi, 80-te su u svetu donele najveće hitove ikada. Znači, to odgovorno tvrdim. Samo pogledaj imena likova iz svetske muzike koji su pravili karijere u 80-tim godinama. Pazi, tu su bili i Rolling Stonesi u 80-tima, iako su krenuli 60 i neke godine. Ali su oni razvaljivali i u 80-ima. Pa da ti ne mogu sada, znaš, mnogo su to velika imena. Što se tiče Jugoslavije, Jugoslavija imala svetski jaku pop scenu i meni je žao, ne mogu reći da sam jugonostalgičar, ali drugo je imati tržište od 20 miliona, a drugo je imati tržište od 7 miliona sad, koliko Srbija ima, ili Makedonija koliko ima 2 miliona i nešto. Znači, i makedonskom bendu, šta, Lebi Sol, pa nije isto sad, okej za Lebi Sol, okej za Vlatka. Vlatko je jedna legenda, spada u legende, čovek koji je najbolji gitarista po meni u ovom regionu i koji ima takav ton, takav način svirke da je to fantastično slušati. Možeš se rasplačeš kad čuješ njegovo muziciranje. Sada, sreća je da je on prevazišao svoju zemlju, mesto rođenja i on sada može da drži i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i Sloveniji koncerte. Pa, ne znam. Калиопи? Kalliopi, okej. I za žal Toše Proeski. Za žal, ja sam imao čast da upoznam tog momka i bili smo zajedno u Hayatu na piću, Jelena, ja, njegova tadašnja menadžerka i on.
I on nije ispuštao gitaru iz ruke. On je sedeo sa nama u hotelu i on je stalno prebirao nešto po gitari Da. i pričao sa nama. I kao što si rekao, ostaje jedna velika žal za njim. To je sudbina. Da. Dobro, to Svi naši životi su, kako bi ti rekao, odvijaju se na točkovima. Една добра работа е што тој наплив на турбофолк кој што се случуваше како се почна распадот на Југославија, тие војни, бомбардирање, уште што се не ве задеси. Добро е што сега после 30 години, значи од тие братоубиствени војни или како сакате наречете ги, повторно се враќаат овие безвременски хитови, затоа што едно време, ако се сеќавам, 90-тите години отидовме поприлично бајаги во еден кичерај, од кој што и ден денес не можеме да излеземе. И затоа се радувам кога велите вие на моите концерти гледам дечиња од 7 години, од 12 години во Право си период. све што си рекao. Дали е тоа вистинскиот начин да го вратиме тој изместен систем на Што тебе вредности? говори као младом, паметном човеку? То тебе говори као и мени, као сваком разумном човеку, да су то биле толико велике песме. Ja volim da kažem velika pesma. Neki, to je velika vanvremenska pesma. Jugoslavija je imala tu sreću da je u 80-im iznedrila taj kvalitet, da je taj kvalitet uspeo da izdrži test vremena, što ti kažeš 30 godina, evo, ja sad slavim ove godine 45 godina benda i samo ti ostaje taj ponos što si to uradio. Ja sam siguran da i Goran Bregović nosi taj ponos u sebi i svaki autor koji je vlasnik tih velikih hitova. I moja malenkost je tu, ja sam zadovoljan čovjek zbog toga, ali to me ne sprečava da radim dalje. Voleo bi da, pošto pretpostavljam da smo pred kraj razgovora, intervjua, napomenem da se Jelena i ja bavimo jednom devojkom koja ima svoje umetničko ime Naiva. Naiva, zove se Ivana Jajčanin, sa Zlatibore. I nju je doveo moj bubnjar bivši, koji sad svira opet sa nama, Babonja, i rekao, deda, ja ovo nikad nisam čuo. Molim te da je čuješ. Ona je došla kući kod nas, ja sam seo za klavir i ne znam, ajmo da probamo ovo, ona, šta voliš da slušaš? Kaže, pa volim Amy. Krene da peva Amy, ja zatvorim oči, Amy u mojoj sobi. I strašno, to je šok. Amy Winehouse. Da, ne možeš da shvatiš, pazi, ona je za mene apsolutno iznad svega što smo mi čuli. Znači, neka se ne naljuti ni Kaliopi, ni Zana, ni Mani, ni moja Jelena, ni Nataša moja, ni Lola Novaković. Niko ne može da se naljuti. Hoću ti kažem, to je takav vokal da se ti smrzneš, zalediš u sekundi, samo kad krene da peva. Samo kad krene. I mi radimo, pažljivo biramo pesme za nju. I evo vidiš, ja sam se napalio kao mlad majmun. Ja sam 1000% siguran da je to nova regionalna zvezda. Nova regionalna zvezda. Vrlo, ona je simpatično ružna. Simpatično ružna. Kako je to simpatično ružna? Vidjet ćete, ljudi, vidjet ćete. Pazi, mi uradimo pesmu pre par godina, pre korone, za izbor pesme za Euroviziju. Ona stiže sa Zlatibora. Niko čuo za nju nije. Znaju ko je autor muzike. Ja sam autor muzike, Jelena autor teksta. Devojka osvaja drugo mesto. Iza Hurricane. Hurricane pobeđuje, ona je druga. Prvi put se pojavila sa pesmom Baš baš. Razvalila. I imali smo tu nesreću da kad je krenulo i da krenemo, ono, znaš kad imaš vetar u leđa, krene korona. Da, i sve se zatvori. Ali mi smo uporni, kažem ti, zapamtite dobro, vaši gledalci, zapamtite ime Naiva. Bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve,
tvoje nisu ratovale. Jer baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš šta te radim i znam da se ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Вие имавте намесан, победувавте на фестивали? Jesmo, sa ruku i se rukuju, da. Да, на Евровизија. A nismo išli puno Аха. na te festivale, ja festivale ne volim. Voleo sam onaj crnogorski da se pojavim zato što je na moru Sunčane skale. Служа на скале. I Budva. Аха. А I на песна за Евровизија tu smo dobili neku nagradu za rane. Nema Aha. pojma koja je nagrada, ne znam. Budvarski festival, a Euroviziju smo morali da odemo. Ja to nikad ne bi se pojavio na pesmi za takmičenje. ali ste bili? Nikad. Ma bili, ali kako smo bili? Damo pesmu Goci Trža. I ona kaže meni, ovo je namešteno, neću da učestvujem u ovome, pazi mi, završili pesmu, snimljeno sve. I ja sam šta da radim? Uložili smo u pesmu i kažem Jeleni, aj Kevet, idi otpevaj ovo, idemo na Euroviziju. On kaže, da li si normalno? Ne, idemo. Jelena je dobila nagradu za tekst, a mi nismo ušli u finalu. Kaže kakav fora. Tako da, svega ima i mene to prži, ta energija koja kruži oko nas, me loži, prži me, da idem dalje. Во таа Југославија. A nema malo godina. Да, во таа Југославија кога се местеше тоа изгледаше елегантно да не буде болно толико, на пример кога видите ви џарои во лесна му земја. Па само замисли менаџери кои али се данас е брутално тоа. Али добро, тоа I to je deo се show други biznisa. теме. Да. Tako je. Svako večer sama, ruga mi se tama jer znam da sam sama zbog tebe. Evo leto dođe, već će i da prođe, a ti misliš samo na sebe. Hvata me nervoza, hladan si ko boza, oda. Ma i tako mi treba, kažeš imaš druga, on zbog mene cuga, pa ti nećeš sa mnom do neba. Nisam, devojka tvoga druga, nisam, ma to je neka druga, nisam, ničija devojka. Nisam, devojka tvoga druga, nisam, ma to je neka druga, nisam, ničija devojka.
Жика, пред да ви се заблагодарам, затоа што бевте дел од овој серијал Мојот пат до успехот. Денес, иако сте вака изгледате баш ко младич, Hvala. сепак сте дедо, така? Jesam deda, Deda. imam unuka Filipa koji ima 8 godina. To je fudbaler, koliko što znam, tako? Jeste, ima popularniji od mene, ima 260.000 prikaza gola njegov protiv Barcelone. A gde igra? Igra za Atakante, to je tim za klince. Aha. I imali su u Hrvatskoj je bio neki turnir u Umagu i dao je gol Barceloni koji je izazvao potpuno ludilo u celom regionu. Mali ima 263.000. Koliko godina je? 8. 8 godina? Ja. Aha. I već su počeli izgleda se interesuju. Pa to je super, a vnuka? Molim, a unuka je Matea i ona ima 3 godine i... Ona peva ili? Ne, počela je sad da peva, ali je super. Dobro, neka sa muzika od deca niko se ne bavi. Ne, moja mlađa ćerka koja sad polaže pravosudni ispit, znači bit će advokat, voli da peva ovako po ovim klubovima i to peva vikendom i onda ja zovem Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Šta si, evo, ideš u sudnicu, preko dana uveče odeš i pevaš. Znaš šta peva, Zana ili? Peva i Zanu, i Magazin, i Severinu, peva sve hitove koji se emituju i za koje mi znamo, a starija ćerka mi radi u advertising jednoj kompaniji i ona mi je podarila to dvoje unučadi, sad čekamo ovu mlađu. Благодарам многу што бевте дел од овој серијал, ве чекаме во Скопје. Поздрав свима! Baš je teška godina kad kraj tebe nisam ja, dok vojnici ratuju, cure za njih strahuju. U kog pucaš noćas ti, dok na mrtvoj straži bdiš, da li te plaše vukovi, da li te brane drugovi, ko ti noćas drži strah, dok ti vetar ledi dah. Tužne su noćas ti, dok na mrtvoj straži bdiš, da te plaše